Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate limit x approaches 1, square root of x squared plus 8 minus 3 over x minus 1. Okey, ini kalau kita guna direct substitution, kita masukkan 1 kat dalam variable x, so we will have 0 over 0, which is indeterminate form. Okay, so bermaksud kita tak boleh guna direct substitution. Okay, sebab 0 over 0 adalah error. So what should we do? Okay, from the given question, okay, kalau kita dapat 0 over 0 after guna direct substitution, and then dalam function yang diberi tu ada radical, so kita perlu darab dengan conjugate. Okay, apa dia conjugate? Okay, conjugate itu adalah okay, untuk yang function ataupun expression sed x squared plus 8 minus 3. Conjugate kepadanya adalah kita tukar tanda yang di luar sed ni. Kalau ni minus, kita tukar dengan tanda plus. Kalau sini plus, tukar dengan tanda minus. Tapi tanda yang dalam sed still sama dengan asal. Okay, kita just tukar tanda yang di luar sed sahaja. Okay, and then bila kita darab dengan conjugate, kita perlu darab atas dan bawah dengan conjugate yang sama. Okay. Okay, kenapa? Sebab kalau kita cancel balik atas dan bawah, awak akan dapat semula yang blue color, which is sama seperti original question. Okay. That's why kita perlu darab conjugate atas dan bawah. Alright. Okay, then yang atas ni darab antara saling conjugate, so you need to expand. Okay, yang bawah ni no need to expand sebab dia bukan saling conjugate. Okay, idea dia kita kena buat sampai atas dapat bentuk faktor x minus 1 supaya nanti kita boleh potong x minus 1 bawah dengan x minus 1 atas. Okay. Alright, so macam mana daripada atas yang ni dapat yang ni? Okay, yang bawah ni kalau perhatikan kita tak buat apa-apa, tak perlu expand ya. So macam mana yang atas ni dapat yang ni? Okay. Okay, caranya ialah okay, kalau kita expand a plus b times a minus b, kita akan dapat a squared minus b squared. Ataupun kalau nak cepat, awak boleh terus hafal je formula ni. Okay. Dalam kes kita ni, A kita adalah sed x squared plus 8. B kita adalah 3. Okay, in between is minus. Lepas tu ada squared kat dua-dua ni. Okay, untuk formula A plus B times A minus B, kalau bentuk A minus B times A plus B pun boleh. Okay. Still boleh guna A squared minus B squared. Tak kisahlah A minus B kat depan ke, A plus B kat depan ke, still boleh dapat A squared minus B squared. Okay. So, sampai sini, kita buat apa? Kita boleh simplify sed dengan squared yang ni. Yang 3 squared ni kita solve je macam biasa. Then, we will have x squared plus 8, no more sed, no more squared. Yang 3 ni squared dapat 9. Okay. Yang bawah ni kita tak expand ya. Okay, and then kita simplify yang atas. Kita akan dapat x squared minus 1. Yang bawah still kita tak buat apa-apa. Okay. Idea dia ialah kita kena buat sampai atas akan ada faktor x minus 1. Supaya boleh potong dengan yang bawah. So, atas ni kita dapat kuadratik. So, kena factorize lagi. So, after factorize yang atas ni, we have x plus 1 times x minus 1. Yang bawah, kita still tak buat apa-apa. Okay, and then kalau perhatikan, ada same factor. Okay, kita factorize and simplify sebab ada same factor kat sini. Okay, so boleh potong x minus 1 atas dengan x minus 1 bawah sebab hubungan celah-celah dia adalah darab. Okay, and then after simplify, so we have limit x approaches 1, x plus 1 over sed x squared plus 8 plus 3. Okay. Alright, lepas tu barulah kita boleh substitute 1 into variable x. And after we substitute, no more limit.
perhatikan asal tadi semua ada limit. Okay, tapi once kita dah substitute nilai X, so no more limit. Okay, dah tak perlu tulis limit. Alright. Okay, so kita gantikan 1 into variable X. So we have 1 plus 1 over set 1 squared plus 8 plus 3. And then kita solve saja macam biasa. 1 plus 1 equals to 2. 1 squared equals to 1. Plus 8 dapat 9. So we have square root of 9 plus 3. Square root of 9 adalah 3. So we have 2 over 3 plus 3. So means equals to 2 over 6. Lepas tu boleh simplify lagi. So dapatlah 1 over 3. So this is the final answer when we solve this limit. Okay, asal tadi kalau guna direct substitution dapat 0 over 0, which is error. Okay, tapi kalau 0 over 0 dan ada radical, caranya kena darab dengan conjugate atas dan bawah. And then kita kena expand and simplify yang saling conjugate sampai ada rupa faktor yang betul-betul sama dengan bawah so that we can simplify. And after simplify, barulah kita substitute. Okay? So jawapan akhir dapat 1 over 3. Okay, to confirm your answer, awak boleh check guna simbol lab. Masukkan saja syntax limit x approaches 1, set x squared plus 8 minus 3 over x minus 1. And then you press enter, so keluarlah output 1 over 3. So awak compare, ni sama kan? Okay, so means that solution yang ni betul. Okay.